So masa saya pergi doktor tu, sebab saya tentu sakit nak makan lah. So doktor cakap, saya tanya doktor apa sakit saya. Doktor cakap awak sakit paprik. Paprik tak ada kena mana ni. Tak, bukan. Paprik. Masa sakit perut, masa tak makan 10 hari paprik. Gastrik. Gastrik. Paprik itu ayam masak paprik. Oh, paprik. Apa? Paprik. Gastrik. Ini gastrik. Gastrik. Mungkin dekat saya teringat makan nasi atau paprik tu lah mungkin kan salah. Teringat apa memang paprik Ini karipap lain. Papriknya karipap tak kena.